Assalamu alaikum. Kutmandуу күнүңүздөр менен урматтуу KG кабардын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер. Биз бүгүн Рио Муна базарындабыз. Бүгүн майдын 7-си, апта күнүнө базар. Мынакей. Жекшемби. Биз азыр мына 5-чи секторга кирдик. Бул жерде орто баа унаалар коюлат. Мынакей. Азыр эми бир четтен сиздерге аралатып көрсөтөбүз. Birinci mına ушул унадан баштайлы. Бул болсо Deo Matiz Spark. Мынакей 125 000 км жүргөн экен. 2011-жылкы бир объем дейт. Машина в очень хорошем состоянии. Автомат коробка. Телефон номерлери 0700 44 99 77 дейт. Из Кореи дейт. Мынакей. Айлантып бир сере көрсөтүп коелу. Күмүш түстө. Ички абалдарында көрсөк болот окшойт. Эшиктери ачык экен. Мынакей. Аябай сонун абалда. Бүт подогревтери бар экен. Мына камера да бар окшойт, арткы камералары. 4 терезеси тең. Электро терезелер. Ваша да машина? Что будет окончательно? 7 тысяч, да? Мынакей Chevrolet Spark деп турат. Бул жагында Deo. А когда вот привезли? Пригнали? 4 года. 4 года. В одних руках, да, у вас? Не в одних. Ага. $7000 екен болору. Тоже ваша машина? Следующая. Так, кийинки машинаны көрөлү. Бул болсо Nissan не дейт? Nissan Cefiro деген машина экен. 164 000 жүргөн. Баасы $7300 дейт. 0700 44 99 77 деген номерде. Сырты болсо мындай алтын түстө. Биризге шампанский деп койчу эле. Летний дөңгөлөктөрү. Абалдары жакшы. Бүт полировка менен болгон окшойт. Абалдары аябай жакшы. Чалып көрүңүздөр, экөөнүн хозяйыны бир киши экен. Биз кийинки машинаны тарта берели. Бул жакта Mercedes газ бензин дейт. 1.8 объем, автомат, родной краски дейт, договорной дейт. Баасы телефон номерлери 0558 24 25 55 дейт. 0709 24 25 55. Эси келе эле окшойт. Бүгүн машина арчылып болуптур. Мынакей артында 200 деп турат, бирок 1.8 объем экен. Мындан кийин бир Volkswagen Jetta турат. Аябай абалы сонун Jetta экен. Мен сиздерге бир сыйра астыңкы абалдарын бүт көрсөтүп, айлантырып бүт көрсөтөбүз. Бул болсо Volkswagen Jetta 189 000 жүргөн экен. 90-жылкы 1.3 объем дейт. Гаражный хранение дейт, инжектор. Хорошее состояние. $4000 0550 50 25 91 деген номер деген. Эси да ичинде окшойт, бир эсинен да сурап коелу. Салам алейкум. Байка, бул гаражда канча турду? Көбөлө жыл турду го. Айдалбады, 190 000. Элемелерин көрүп коелучу. Так. Мен алганда канча 1 жыл болду алганда. Бир абалдары действительно мынакей гаражный хранение экен. Арткы абалдарын да көрсөк болобу? Родной краска окшойт, а? Жок, освежать этилген. Освежать этилгенби? Родной күйүп кеткен краскасы. Күйүп кеткен. 30 жыл. Бирок урулган эмес. Жок, урулган эмес. Абалдарын караңыз, чек-чейет го. Машалла. Канча болору? 3700 Болор, а? Өзүңүз атыңызда машина. Жакшы. Мына уже баягы Jetta'нын рестайлингтери экен, а? Дутый бамперлери менен кийинки Jetta'га өтүп бараткан кузовтор экен. Жакшы, ийгилик. Так, аралатып көрсөтөбүз. Мына Mercedes'те көрсөтүп коелу. Бул Millennium 210 2001-жылкы 2.7 дейт. Дизель окшойт. 660 000 сом. 0500 63 60 00. Арткы абалдарында сиздерге бир өтүп көрсөтөлү. Мынакей. Дизель издеп жүргөндөргө мында көбүнчө өздешет. Улап көрсөтөрүбүз, туугандар. Мунун тушундагы мына BMW-ны сиздерге бир көрсөтөлү. E34. Так, 2002-жылкы 2.2 объем дейт. $6500 0555 43 44 75 деген номердеги кара түстөгү E39 үлгүсүндөгү уна сатылат. Мына жерде дагы бир Mercedes сатылат экен. Аябай абалы сонун, караңыздар. 211 маалымат бар акчаларын сиздерге окуп коеюн. Хозяин ичинде отурат окшойт. Так, 2002-жылкы 5 объем дейт. Японец состояние отличный дейт. $12200 0706 48 68 78 деген номерде Vossen дискаларда экен. Мынакей Carlson дейт. Комплектация. Мынакей 09 регион менен ушул Mercedes турат базарда. Аралатып аралаштырабыз. Mazda
626 olsa керек, Mazda 6 деп қойды. Так, 2004 жылғы механик 2 объем 7-8 расход дейді, 420 мың сом, краска родной 0734 14 64 деген номерде. Қанша болады байка болары? Қанша болады болары? Басы? Мынакей. Мақұл. Улан Тауыс. Nissan X-Trail. Так, 2006 жылғы. Басы қанша екен мұның? $8,000 еді. 0707 50 15 55. Автомат коробка 2006 дейді. Қанша болады байке болары? Болары қанша болады екен байке? $7,500 болады, а? Артқа балдарына көрсетіп қойылым. Фаркоптор бар екен, а? Күміш түсті. $7,500 болады дейді, мынау X-Trail'ді. Чалып байланышып көріңіздер. Телефон номерлері айттық. Так, біз мынау пароходтан ылдый түшөбүз эми. Мынау Toyota Avensis көрсөтөлү. Так, көк түстү экен. 2001 жылғы 1.6 объем дейт, 330 000 сом срочно. 0550 33 86 86 0709 02 75 86. Сіздердікі машина? Сіздердікі емес. Так, механика коробкада екен, мынандай абалда. Қалаушылар болса көріңіздер. Так, жанында дағы бір Nissan тұрады. Nissan Primera. 440 000 сом сұрап тұр. 2003 жылғы 1.8 газ бензин дейді. Пропан. Газ, бензин, пропан. А что тут написано? Пропан ЧП, да? Четвертое поколение. Четвертое поколение. Так, 0701 16 61 27 дейді. На газу сколько расходует? На 100 километров. 10, да? 10 литр газ дейді жүзіне. Улан Тауыс туғандар. Toyota Carina, мынакей орта бауыналарды деп сіздерге тартып бере безеді келек. Шолорды көрсөтөлү. Так, 0702 23 87 96. Toyota Carina E 1.6 объем, прошу 300 000 сом. Технический зың, мотору идеалды. Телефон номерлерін көрдік, 300 000 сом сұрап тұр. Чалып байланышып көресіздер есіне. Мынакей. Так, дағы бір Volkswagen Venta. Bunun emesi жазулар жоқ екен. Так, Mercedes Ешка зимний дөңгөлөктөрдө турат. Поддержка окшойт бул. Так, 88 жылғы дизель 3 куб 310 000 сом 0707 63 84 40 деген номерде поддержка мынакей сатылат екен. Так, Volkswagen Passat. Охо, өте башкача балдары. Так, 95 жылғы 2.8 объем дейді. Электропакет, кондер, телефон номерлері жоқ екен. Бірақ болған маалыматы жол екен. Башқа маалыматы жоқ. Так, Улан Тауыс. Mazda. Мына жерде дағы бір Mazda тұрады. Жылы болса 2004 $6,800 0700 79 66 00 дейді. Автомат коробка дейді. Абалы жақсы. 1.6 объемда екен. Mazda 3 деген машина екен бұл. Туғандар, біз кейінгі рядтарға өтөлі. Аралаш күналарды тартайлы сіздерге. Мына жерде Матиздер тұрады тезелеп. Матиз 3 екен. Ошоларды бір сіре көрсөтөлі. Мына жерде бір Mercedes'дан көрсөтіп өтіп кетелі. Так, Mercedes 2001 жылғы A160 дейді. Объем 1.6 автомат бензин дейді. 0555 18 05 93 дейді. Мына ушул машинада сатылат екен. Кожаный салон ба бұл? Қанша болары басы? Басы 6000 болары автомат коробка. Мынакей, ички абалда. Полный комплектация. Родной. Так, браво стоит, 5-5 екен даже болғандардан. 5-5. Так, кейінгі Chevrolet Matiz. Бұның бағалары жоқ екен. Мұнасын оқып берейін. Так, 2009 жылғы дейді. Один хозяин без вложений $5200 сұрап тұр. 0555 18 05 93 дейді. Ондай Matiz. Бұл да оша берілі. Сілердікі бұл да? Өкі берілі номерлер, телефон номерлер. Сатылып кетті. Қанша кетті? $5,500 кетті бұл. Механика өлі? Автомат. Так. Сатылып кетті дейді Матизді. Европейс
Автомат коробканы 5,5 миңге сатылып кетти дейт. Так, Opel'di көрсөтөлү. 2001 жыл экен, 1.8 280 миң сом, 0555 0553 24 32 44 деген механика экен. 1.8 хэтчбек кузовто сатылат. Так, орта баалар унаалардын арасында мындай Land Cruiser'дан чыгып тур. Сырты матовый краскада. 2002 жылғы 4-7 объем дейт. Баалары жоқ екен, эмесе телефон номерлери. Кимдики, сиздикиби? Сиздики ваши, да? Сколько просите? 15 500. А телефон номер можете сказать? Да? 0 0220 0220 220 008 008 607. 607. Так, 008 607 деген номерден келген. Так, улантабыз тугандар. Улантабыз. Мына жерде мына Mitsubishi Star, кандай дейт? Space Star деген машина эле бул. Так, 1.3 объем 2003 жылғы. Міне полностью обслуживание дейт. 350 миң сом, 0709 14 52 45 0500 44 44 17 деген номерде. Механика коробкада мына ушул Mitsubishi сатылат. Чалып көрүңүздөр эсине. Так, Passat, Volkswagen Passat 250 миң сом сураттыр. 92 жыл екен, 1.8 моно дейт. Меняю на сапог дейт. 0702 34 16 19 деген номерде. Мына Passat. Зимний дөңгөлөктөрдү 9-чу регион дейт. Так, мына жака Fit да кириптир. Fit'ти да бир сурап коелу. Так. 2003 жылғы екен, 1.5 дейт. 570 миң сом дейт. 0700 27 79 72 0555 18 89 08 деген номерде ак жемчуг түстөгү Fit чыгып тур бул жака да. Так, улантабыз туугандар. Мына жакта да бир машина турат. Ford Mondeo деген машина. Ушуну дагы сиздерге көрсөтөлү. Автомат коробкада екен. Золотистый свет. 370 миң сом сурап атқан 2003 жылғы 2 объем автомат дейт. 0700 77 75 47. Универсал кузовта. Титановый дискада екен. Так, улантабыз. Мына жерде Honda Accord бу була. 94 жылғы 2 объем механика дейт. Жана договорна 0703 44 91 42 дейт. Канча болот баасы? 255 сурап атасыз. Жүрүп бересиз. 255 миң сурап атыптыр Accord. Бул 5-чи сектор туугандар. 5-чи сектор. 5-чи секторда унаалар аралаш. Бул жерде $2000, $1,500 башталып, мына жагы бир $6000, $7000, $8000 чейин унаалар чыгат ушул жерге. Так. Мына жерде Getz бар екен. 2008 жылғы 1.4 объем 440 миң сом 0707 13 63 30 деген номердегі мына ушул Getz сатылат. Жанында да Mercedes поддержка, жок, ешка екен. 94 жылғы 2 объем дейт. Плита мотор 350 миң сом 0500 77 99 60 деген номерде Mercedes сатылат екен. Тугандар, каналга катталыңыздар. Биз азыр буюрса мына бул Чуңкур базарды дагы тартабыз сиздерге. Чуңкурда бир базар бар. Ошондагы бааларды, машиналардын бааларын сиздерге тааныштырабыз. Ийгилик барыңыздарга.